Karbi Anglong Open Rapid Chess Championship surihini rain ko rapho ki pathu ki bipon along Karbi Anglong West Karbi Anglong Pendanglok Golaghat Hojai District Penta chess ki pathu thekser Bangthok Sikep Societum ki pathu kachepati dun Kidamtang Thereponi Pioneer Kebarni Mount Calvary School Amlapati di Pualong Karbi Anglong District Chess Association atum chipatir piponsi Karbi Anglong Open Rapid Chess Tournament surihini rain ko rapho ki pathu paduponlong Bangso ki pathualong Karbi Anglong West Karbi Anglong Pendanglok Golaghat Hojai District Penta chess ki pathu thekser Bangthok Sikep Societum ki pathu chepati pon Bangso ki pathualong championship anong e ki risoning ti chepari deng ponlo na pen hini anong e Samsing ing ti chepalong ponlo na pen ki thomanong e Robi Singh Teron chepalong ponlo sonsi bangkre photumaphan nong e pajer ponlo Nong ekipajer ponamailong Karbi Anglong District Chess Association abarim Maipu Anparta Bidisar Umesh Teron Dunmaipu Girish Chandra Bora Robi Singh Teron Kongchunbang Kirison Ingti Rap Chunbang Bapuram Ingti Sikdang Chunbang Pachithang Chunbang Samsing Ingti Lapen Klembang Photum Chitongdun Bangso ke pathualong International Arbiter M Arun Singh Hinpensi ke pathu chari ponsi Mesen Pen Bangso ke pathu pachun pondo Here, tarik narket, dak Calvary School along Karbi Anglong Rapid Chess Tournament edulo, lasinon prize kado kabe pini amni siweti, mana pejud dalo, kado kabe player cetong Bangthok Sikep do, pasulang bang ben Osomara tu macam thak lo category wise thak lo, ben kela top 10 atau mana tu nom PJ lo, ben kecengsi anu eke aku kirison inti silong lo, adun tu bagai alang ni Samsung inti lo, ke thamanong bang aku nildung sidol la Robi Singh Teron lo, asyik besen kan ini lah so chess pacunong lo. Dong mukak pen Samsing ti Karbi Anglong Live